Shillong ke Jingsngau Serong. Haba minta ke senem Hajar Arpun Riu, seuwe Rangbah kasi ulayo ke Jing ithu na ke sorkar India, bat kebala ibet ru ban ai buram yu, lingba ke kusnam pat mashwi, ke kusnam ke behe hakari India hiborok kawai. Marsin wan pa ying uni Rangbah ke kenhun jang ke donbosco media network tang ha ke sngi ke babot ke lahir syaga shnong jong ni Rangbah bat ye kenduk kerpang yu bat ban sakhi de lagi jonggi khmat ya ke jinglong ke Mariang hakeni ke shnong. Uba Hally War na kashnong Ieid, kashnong keberon marjan bat kashnong lat gensau, hakini ke distrik Rilom Khasi Mi'ngi, ulawan pai na kanong ba Delhi, hakamit jong ke Arpun Riu terik mentau banai jemang Hajar Arpun Riu, bat ke kenhun jongi ke lahir syakini kashnong, tang hakasngi ke pabut, ban lit ai Khubor ya uni Rangbah. Marsin poi hapo shnong ngim shim le shem yu ni Rangbah hapo ying jong u. Namar uni Rangbah watla umpat jak that na ke jingwan jingai jong u. Benban ula letbet syaka jaka badon ke Jingkieng jiri kabo uju Sumar Naduh ba udang red kerta bat hadu menta. Mentang ila poi yakni kashnong Ieid. Kashnong kepada hajan kashnong lat pensau. Kabha apo Khubor constituency ini kenduk iba Hally War. Bedang siop diang ya ke kusnam Padma Shri Award. Yang wan pai menemen met na Delhi. Tak kesih lah next day ngak poi no kashnong Ieid bini kenduk i banya. Kerana khana bat i ke jing sko i halo ke jing yo ikni ke kusnam kabahe akari India. Bat ban skap na i ke usin yang ubet dano saka inang salang kantong ke bedai bat pene ke Mariang ke jingkhot ke sodong sakon jong ni ke snong ba ke ni ke tong phan ban kentiu ya ka kam jonga kai thai ang ni pila ban i ko ni thanuksa ba pat ba no snong pen bai kin ti singkien nang ba ki nong jo kai pathai kin sok hakalai kawan ni ni Nakam syo banyak yang tikor karam, tembiang lagi perpat kiba janai. Deyu ba ni? Saya Siang banyak nanti. banyak ini Mynba. Ya. Mo kala khambet sok iki nong le nong wan. Oh. Biang kan. To nong tre. Ma. Bro gini try snong gi be try. Mo pia try da kanong ne pia try mon sofa ne. Kanong ba. Mo no basi fi. Si ko snong ni. Ini ngla poi sing ni Jingkieng jeri ke ba. Ba Hally ju. Sumar sukher ban pendet pendiang man penek bisa. Dia kena Jingkieng jeri. Hello madam, how do you find about this place? Beautiful. Beautiful. You've seen before somewhere in India? You've seen before? No. This is the first time. Endang ila Ieid kejat kumba 10 minit AA,
ngilapoi hakini gejaka kabajutut baha kinong jungok kai perthai nakaleng keri India bat nabari ru kumju. Ha kaba ngilai kenduk pat ya uba Hally War hendriup kendai senem karta Rangbah uba Ieid ya Mariang bat ya kespa jong ke meram au ban ri Sumar yaki ban long ke jing mentoy yaki pateng ki bamenta bat ki bahadin. Yang ngate nang tak và Naduh đang kham Khynnah rồi là persang te man Khynnah man pelang Jingkieng ya kaneka da kaneka dikine ki khai yo kaneka dingri ke dikine ki thit te tai pai te la ki kai la batai ong la da mi thit kaneka dingri ki la ban Khynnah Jingkieng ban yo Ieid na Shillong ka wa nama hỏi vì apartment kam chua thì pun thì cái gì mình giờ kam nó này sẽ tại tăng bạc thì chúng ta mang lao sen cặp ướt tăng rồi cái lại cậu cái này ha cái này là san thu sen tam thì bây giờ chua tê không ta cảnh vì phần cam thì ha cả Khynnah Jingkieng na Shillong ka wa Shillong ka wa cái tai pa tan lên thôi chúng ta cảnh bần giờ nhà Shillong thì ni và lấy sab kibri thì long ta saki quay pada ki Shillong ni ya nhà cái này thì phải saki hati majai ki hat kolam jadi pelong yang ate nu dah kham Khynnah ni te kawan kata kam sim bong devan Khynnah ni devan Sumar ya kini ki kum kini ki Jingkieng jiri ne ki ding jiri ndak ki lami thit kwa hi ban pandai pasa ban pelong ya ki Jingkieng jiri Uba Hally War wat lamenta ula kamno karta Henry uklem tingka ye kasap jong uban Sumar ye kini ke Jingkieng jiri Henry ula hikai langru ye ki khon bat ki para nong shong shnong Hadin bengila saki ye ko seep jong uni Rangbah menta lukumba san pos nem ban penne pensa ye ke Jingkieng jiri ki badon hakini ke shnong Menta la ban saki ya ka jing mentoy jung kinong shong shnong na ka jing wan tuat kinong jungok kai perthai na keleng jan man la kasngi. Ka jing ya ite long ta ni haban Sumar ya ki beri ku bena shnong tu la hikai la batai te kumno ba ban ya Sumar kumno ba ya nang ban Khynnah la hikai ni kata ba kin long ban sa pateng hading hajur habdeng ubabun ke kermen hi ba kinmi hi pateng ba kinbun doksa ya kata ka jing yalam ka jonga te kata ka kermen naman mentate kadang hikai patai te ka kermen ruba kin bun doksa te Myself is Devendra Patel from Gujarat, Gandhinagar. This fair is really a natural wonder. Hardly you find such a place in the world. Okay. Did you enjoy it? Really enjoyed. Children had really enjoyed. They walked through the breeze and they feel very good. Have you met this person who maintained this bridge? Yes,
this fellow, he got the Padma Shri for this wonder yesterday. So we appreciate his efforts. How many of you came here? We are about 10 people group and came to Meghalaya just to see the scenic beauty of the nature. All your family? Yes, our family, my 2 sons, 2 grandchildren, and everybody is here. This is your first time here? Yes, first time here. But we consider it a natural wonder. It's a better place, considered to be best in the world where nature is in bounty. My name is Molly Thomas. We have come from Kerala. So, yeah, we came to visit Meghalaya. Then we heard about this beautiful bridge. Really a wonderful one. We were initially a bit scared to walk, but then we walked through the bridge. We stayed there. It was very nice to go through the bridge, and it's really wonderful. And we met Padma Shri. I don't know what's name. Really great that it was. How many of you came? We were 10 of us, all the family members. We all came together. This is the first time you saw First time, yeah, the first time we have come here to see. Something we have never seen anywhere. Really great, very nice. How was your journey like coming here? Yeah, it was very nice. We have gone, now we came from Guwahati, then we went to Shillong, now we are here. Again we'll be going again to the one more road bridge is there it seems. So we'll be going there also. Okay. Have you seen before like this? No, nothing like this. Of course, see this natural beauty is there in Kerala also. But this bridge we have not seen. This is the first time we have seen such a beautiful bridge. Yeah. Thank you. Thank you. Kumta hakane kayo kabamta pa de. Te hoy. Kayo iba ki Ieid Mariang nakaleng kaleng Shillong ki thao. Kaleng ki hiwan pektai. Hiwan ban jing okai. Te ngalap hi yala de hang ni namar kitip ba kadang kayo ni Jingkieng jiri hang ni hapo umkat po sinausi te kigawan te ngayon ihiba kibriti siya ipej ya kata ka Shillong ya kata ka Jingkieng jiri kawakumno te hakayo paru ngasngaw ba kibriru Ieid ya ka Mariang te ngasngaw ba kata ko ka ba nga sungaw hakayo ija nga kasinang te habayawan di toris kayo mentay te kin pagbabat di ay gilaban bu dukan gilaban bu umso gilaban bu so pan so turun bat kibay kubay.
Kajing tre shitom jung u mentala kumba sampau snem kenthi. Kajing sngau sarong ya kaying kasem jung u. Kamtam ye ikurim jung u bat kikun. Kadai hadin baka sorkar India lingba katanat Ministry of Home Affairs kala ithu yu sinyang jung ba Hally War kabala ibet ban ay ko kusnam Padma Shri na pedeng kisispa khat lai ngot baro na kaleng kari India. Kabaw layo pediang ha kajingyalang kabalalong ha ka arpu santarik mentau benai jembang arhajar arpun riu ha Rashtrapati Bhavan New Delhi nagakti jang ka President jang kari ka Draupadi Murmu ringkat kajingadan lang u Menteri ka Sarkar pedeng u Amit Shah bat kiwe. माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन का सभागार में आगमन हो चुका है। सभी गणमान्य अतिथि उनका स्वागत करते हुए For many families present here today, this is not merely a ceremonial occasion, but the culmination of years of sacrifice, perseverance, and unwavering commitment. Hakba na kongte ngam suthu ya kata kawan. Marang ada undang ren. Te ngende tu hana bat dangala yo ya kata kawan ngasuthu kan kata kawan. Te kata kabram. Te ngasuthu ru ba kasinang katau kan yo hi kabram. Iya kan yang kasam jo ngaru kawan ra hi kabram. Om tanya ngaru, om tanya kasinang de katai bat iya ka Jela Meghalaya re punju.